Sigurno će se pitati zašto danas ljudi voze ovako skockani u lepim modelima na nekim starim ili novim ili retro motorima. U pitanju je Distinguished Gentleman Ride, vožnje koja se organizuje u preko 900 gradova ili preko 100 zemalja, a krenula je 2012. kao ideja iz Australije sa jednom mnogo dobrom misijom, a to je da skrene pažnju na važnost muškog mentalnog zdravlja i na rak prostate. Svaka vožnja se obeležava širom sveta u istom danu i cilj je da se skupe sredstva za lečenje tog raka prostate i mentalnog zdravlja. Tako da ovo nije samo vožnja lepog stila, već i vožnja sa dobrom i zdravom misijom. Dobrodošli u novi klip na kanalu Motodnevnik. Danas vas vodim u Gastroshore gdje se organizuje Distinguished Gentleman Ride za 2025. godinu u kojoj ja neću da vozim motor zato što nisam stigao da spremim moj motor, ali hoću da vam pokažem kakav je vibe danas ovdje i kako to sve izgleda i da vam pokažem neke motore zato što na ovakvim okupljanjima možete vidjeti motore koje nikad nećete vidjeti možda ni na sajmu ili ljude koji ovako nikad nisu odeveni na motoru. Tako da idemo da vam snimimo šta to sve imamo ovdje u Gastroshoreu. Pre svega imamo dosta ljudi, dosta motora na parkingu, a unutra se primaju, koliko ja vidim, samo ovi custom stariji motori, počev od Vespi, Yamaha Virago, tu su sad razni BMW i Harley Davidson i Indian itd. Od ekipa drugara koju sam, ja mislim, upoznao baš na nekom da vi događaja i ono što je super, možete da vidite dosta ljudi koje poznajete, da se družite s njima, da sednete, da popijete piće, što ću ja da uradim onda posle oni kad krenu, ali čisto da vam snimim ovdje malo motore, šta tu sve ima. Šta je ovo, neki Harley Davidson, ne znam koji je model, neki custom, ali sviđa mi se. I sviđa mi se što su svi, brate, baš nekako cool obučeni. I sviđaju mi se ovdje ove dve identične R50 od BMW-a, to su baš cool motori. Naravno, Vespa ima koliko hoćeš, što je isto cool. Tu je i Triumph i Zeiger štand, to ćemo da vidimo. Ok, Triumph je zvanični partner širom svijeta za ovaj događaj, pa je logično da imaju svoj štand ovdje. Evo je meni jedan od lepših možda motora, BMW R9T u ovom Cafe Racer stilu, baš je fantazija. Vozio sam ga nešto kratko, ali voleo bi da ga imam neki duži test, baš je dobar. Tu je i neki mnogo cool Harley Davidson, ne znam koji je model, ali izgleda kao neki nabuđeni 48 sa nekom velikom tačkom guma, što god. Izvinite Harleyevci što ne znam šta je ovo, ali baš dobro izgleda. Tu su i neki road glidevi i svašta nešto, posnimit ćemo posle i tamo. Tu je jedan Thomas, nažalost nisam mogao da dođem sa svojim Thomasom. Moto Guzzi, a mislim da znam vlasnika ovog Moto Guzzija, da je to jedan moj kolega DJ Vandal Steve, ako ne grešim, ali probat ćemo da ga nađemo. Uglavnom, možete vidjeti čitav vibe, koliko je cool. I sviđa mi se što se održava ove godine u Gastroshoreu, zato što je baš dobra lokacija i nekako lepo to sve izgleda. Tu je i, ja mislim da je ovo Acin, Moto Guzzi. Slao mi je slike, baš dobro izgleda. Ovaj Moto Guzzi ćete imati priliku, nadam se, da vidite na kanalu. Baš je lepo. Ne znam li ovo Rivorko sedišta, ali deluje baš cool. E pa ljudi, da vidimo šta ima ovdje još od motora. Tu je i Ducati Scrambler, BMW K100, se sklonimo, dolaze još neki bajkeri, ali mi se sviđa, brate, koliko su svi lepo obučeni. Ovo je praznik, bukvalno praznik za ljubitelji motora i za sve ljude koji vole motore. Pazi što je dobar ovaj Bonneville T120 sa bočnim torbama kožnim, baš dobro izgleda. Ali tu je jedna Vespica, hoću da vam pokažem jednu Vespicu, cool. Tu su naravno Royal Enfield i Speed Twin, šta god, ali ovdje su Vespa section, a ova Vespa plava, ovo je fantazija. Pazi kako ovo izgleda cool. Ima dva sedišta i treće sedište i bočnu, to je rezervnu gumu. Baš je fantazija. Prima. Predobro je. Ćao. Šta je ovo ovdje, brate? Super Meteor, što izgleda cool. Sviđa mi se. Tako da, ima i to. Ima ovdje i neki GoTB, šta god da je ovo. Imamo još motora, da vidimo šta ima još tu. Royal Enfielda, ovdje ćemo posle sratimo da jedemo, znači ne plaćam reklama, ćao. Za Holy Smokes, baš je dobra
dosta dobro je, kako se zove, klopa tu. Pazi, ovaj Moto Guzzi Special. Imam te helmets retrova kacik, sviđa mi se. Ovamo više završava, ovo nisam očekivao da vidim, ali evo ga. Novi BV, ja mislim da je R18 ili nije R20, ne znam pojma, ali u ovom Cafe Racer stilu. To ti je upgradeovana verzija onog 9T-a. Izgleda baš brutalno, zanima me kako se vozi, ali izgleda fenomenalno. Pazi koliko je ovo dobra kombinacija. Evo ovo bi voleo da vozim sa čerkicom, recimo na nekom od narednih Distinguished Gentleman Ride. Kombinacija Harleya i ovog sedišta dodatno. Baš je cool. Ali ovdje možda radi i odrasla osoba, realno. Baš dobro izgleda. Sviđa mi se. Šta je ovo, brate, Trojan neki? Pazi kakav autić ili motor, šta je ovo? Koliko cool izgleda. Još plus ima otvoren krov. Evo ga, Rocket stari, jest. Pazi kolikav je to bio motor. A ovaj novi Speed Twin. Koliko je lijep. Ovo moramo da idemo da dogovorimo sa Davidom na neki test, prelepi motor. Ovdje neka stara MV Agust. Ovo ljudi je nešto cool. I nema Tomosa puno, jednog sam video plavog koji nije sređen na nivou mojeg, tako da to je malo bez veze. Ali nadam se da ću za sljedeći DGR ride da dovedem Tomos. Što je dobro, ovaj Meteor. Zanimljiva boja, brate. Pastelna zelena, baš izgleda cool i tu je pored XSR 700 stariji model sa nekim prerađenim sedištem. Ali sviđa mi se kako je uklopljeno ovo sedište. Jel neko vozio na DGR-u? Ne, nije. Pa ljudi, ugledajte se na ovog mladog momka, treba da donirate neke novce za neku lepu svrhu. A to je borba protiv raka prostate i mentalno zdravlje. Tako da ovdje sad trenutno se dodeljuju nagrade ljudima koji su bili, da kažem, najviše humani. Pa prvo da snimim moj omiljeni Harley 48, ne znam, ovo je neka novija godina, prelepe, brati. Ali onda još neke retke stvari da vam snimim, a to je Boss Hoss mašina od 5700 kubika. Prvi put je vidim u životu, izgleda magnificent. Ne znam kako se ovo vozi, kako se sedi i kakva je priča, ali ovo je strašno. Delo je ultra masivno i veliko. Pravi američki ludački projekat. I što najjače automatike ima dve brzine. A sad da vam pokažem još jedan prvo motor koji će bude na testu, to se dogovorio sa vlasnikom, to je ovaj QJ Cruiser, koji je bukvalno izgleda kao veća verzija Harleya Sportster S i iskreno da čekam da testiram, naravno dosta slabija, ali testirat ćemo pa ćemo da vidimo kako se to vozi. I sad jedan zanimljiv ovdje custom projekat, a to je, ne znam koji je ovo model, da li je ovo neka izvedba od 48-a, ali u principu vidite da ovaj motor pre svega ima ručni menjač, znači bukvalno menjate brzine ovdje, znači nema škvačilo, vidiš gore, nema nikakve sajle, nema ništa, nego bukvalno na neki međugas promijeniš brzinu. I ono što je cool, što se meni sviđa, ova otvorena dekla, ove debele gume napred, ali ono što je zanimljivo, pazite koliko su clean ove ručke.
E sad zamislite, sad ovdje tražite kako ja dajem žmigavce ovdje. E pa ovdje ako se sagnete ispod, imate ovdje dugmiće gdje su vam svi potrebni migavci. To je jedna stvar. Druga stvar, ručica gasa normalno funkcioniše, znači okreće se ručica gasa, sve to cool. I ovdje je display sa podredim informacijama koje ti trebaju, brzina, verovatno i to. Ali jako zanimljiv custom motor, iskreno podsjeća me na stare, dobre, odrađene custom motore. Baš je fantazija. Hvala što ste pratili reportažu sa Distinguished Gentleman Ride-a i uplatite neke pare donaciju za ovaj lep povod. Tako da, do sljedećeg druženja. Pozdravljam vas, brat Akiše.